Yo, my people, Mugulu City, and the Doggy Kizz, born straight, Doggy Kizz, born city. What the life running, Marian life story. Igang wa an kana ya ko mukara ta katima chalo da kamul pabe baura wan banyo bute mapoli kidok orne. Marian life story. Afoy Mateo. Afoy itia. Mafuri waka which come a big congratulations, Doggy Kizz. Afoy Mateo. Doggy Kizz, na mu lawyer, overall artist of the year. Yeah. Doggy Kizz think our mom is so calm, by the way. Ti friendly. Until wamia rotiat irwa kuone kami aki ie kit mi don kere in music kita kuoti terne kere. So Doggy Kizz. Yeah. Watch it viewers wa. Kit mi charo kere. So fans, my mega kita win kere ni ado wikis kinan kita wachao kere what music industry ni wachao chan Doggy Kizz karma chao kwe nge music kita ye karge di maduong karge long maduong phone ban mere ko mabe ke dano kirani jimi na beru duo mere ber nyamo mane ko mabe ke dano nge business mo keli pe yaro dano pe te mango tino wero lwa karu gana ko mien pian ko be chani chwak ma ume yara awe ka ati kamati ye enini kana no support ngana ni cha NUMA award 2025 where a berry car me winning in the mere chwinya no moto kare ni o meti mu timi support we ko logo real me northern music and o kama me no o ye ni be chani we ma megwa we ko dong olo o berry ki show ma duwe ken pay cham no la ka kare timi show kan o meti no gina mod no wati busy olo dong wa jwe ko la ke mano ko la ko northern Uganda du magini chani dong te chinga o meto ngi ko ri twinya ni we jimi wani mete ke wo mi o kama o yeni ni Doggy Kizz born straight won mo follow music ma mega an we manyan tika kar ke luoni ka view kai ma Doggy Kizz chat mere YouTube ma mega cho mere Doggy Kizz born straight tibino jimi wani ma bai manyan ma chan wen tie so chwak ma ume ne pol kar we wan wa yele mata piane ka wuti ka mi chwak la bon won be po tiar ka mo ka wuti ka mi chwak wa pol kar wa beri ki chawa mi keli ujimi manya non stop wa music waro keta te wa kere so for me music in the street ma be one yot one net ki nan down mari ki nan down ti chwak ku ni yen la we be no mi pa we so nyo chwak madam chwak kere ni yena pe dio ni mi ada chwak an yena pe di ni mi ada mari keta yene beru kere keta yi po kere ene wa ko lwa teru gane ku ti wa ko jimi o kama mi ata ni ye Okay. ya ine ngoma tam na wa chana So Doggy Kizz. ya Tie inge ko ti jomo kara kirite mabe. Nyo kirite maraj futgu bu no. Dana furu bu no kirite mabe kirite maraj. ya O wero ti jomo kana wa ko kuja machungi ti tek. ya Lok pa dano dwa ko gi opin. Kanga ko e otimo gimoni ngamo e biwa dano madungi wai ko ro ngo ko ma chi luor mo ne bino gi wero timo gi e ona. Tam ngo mi ro mi ne e jo e ona. We ku kwa luor mi twingi ni gumete kitim ngo ma ge mero timo ne. ina no kira ke wajine wilo ni mai kan me temo maraj mo be yene mere nge no wanga da lo ya so ngoma yino temo ne di mai kan talan mo kan maro ba mi ni e kinan ineo ngoma mero ga twini wangi no gan eni yane pete di mani ka puri chaka te dano mari yane wane ni mo chaka we ni ngale wa chai wa yarwa eto piani no ni talent tie piani me abo we ba ro ba mi ni we re kero twini pian gi moy gan ke merci kero twini ngi kar ma la ka cha ko na ko ngom ni mero so pe ben ngata giving up ka de na no iti mero be la we de we ro chel da cha ko ngali we ni ra we ni pe me ko ngo yep ko di lo ka ma da lo ko ni be konyo we ko yun ben
yan Gimara ka yan da be pe lo ya ngeni no pijalio so lo ini be konye mi pushing yan yo mo ma gi chai ni wa ko yin bare mero energy mi nyoto igiam nga ma yiberu ato lo pa dan ko ya ruwen gan mi no no me mero yo yan Gimara ga me temo wanga da ba lo ya yan ka de wa itiem da temo da lo ya da gi ko do mera bu lo chino do ngar mo ma temo ma be lo pe yan jimi wan da lo ya so be ma chini ta ko yin the way business ma kan me ya ma pa yan ba pe me maro business ma kan ma nga ma ta to me be te ta twin an ngeni ngala ki ya ki charge wang be tia video eni angeo go bot do tiano ma arangeo magimar iyo yani ginamo bara so ingeo ka ngal money tigi twin mai ko la we money go to ngata eni ka we nu ko ka money go Doggy Kizz ngata eni tiku man kuma angeo go nano video eni makiri ka pigo nano tiam eni diri wanga bo ngole bora abi nyoro yetgi ka pigo nano amete waj lo ga chela riyo mo yet jo magimari ni ma yen nan chabe futpi rwate kedi ento gitie so ni kita wacho ka ni ngeo jo ma mara ti ma duwe campaign amo ka ne tie pia rwate kera ka ne tie na ki video wera mo ka ne tie na ki media ngo ni o beri kar me rwate kera yes pigo chamo ka ni no pi program ma beru duong wa no pano cha mi rwata ti woloi so ma untu kere ko man kira ga chebete food pa rwata ke dua winya wa kan ana ni ani o mara yan ke nan ngata da pe maro neo so ma ina lego me te kinyo to ma wen mu nyota na ko na ta do ko me te chalo foj bodo ka karbo ma rwata ke du wen no kira ka chela ngarmo kan marwa ta kere ka moy kan pol kare ni ke ba ko kere am Doggy Kizz ni wa ga pol kare chung kere so ma eni wa we ko meto bet ka don yan ngona yo to wa ko wa ri chera nyim mete ki mar music ma mega mete ki mar music ma mega ana bi beri chawa ta rwata ke du chawa moy kan yan ma rwata kama papa mo rwata isho mo rwata kamoy kama pat wan warwate kiri magian piging kiri ma in ping new gian ni so kan ne mo gian guneni ya mera bunyo te yet yen ko ya piana no ki ma ka ona na ko bed le kilor mo ko bed mere ki tak twin pian wan wen dano pa dano so jom ga ti ga na chani Doggy Kizz jom cha ko luor na luor no do no do ko chero bore no ni ta so wan na chen wan wen dano o mete mo ti nyoto ma we wa oyo kama dano no pe bero so Doggy Kizz afoyo matek mi na chawani ya ngeo obedo dong rido wa na miyo yo po video in kiri ento jimo bil ka ngole enta afoyo matek mi for my meta ki following Miriam life story Doggy Kizz born straight lucky wa kong karuma di born 7 but Doggy Kizz yeah ke sampling yeba we ni apoli ni a winyu maduong ke sampling so we tika wan wanya buti mapoli kidob oro ni ta kateme chalo da ka mul pa be banra dek ni ki boka gem mateme ka namo ko no tiana tie ana adegi ko no tiana tie bete mo gem na nyai la wiji wile nyorna eto na banra makuma wanya chieko makate kila cho no kenya wanya kato a ti ready pe jo mabu mi anyi na poli ento in wa mu kar chani 2024 waro we abure no an la me manda mo ka eni wara poli ingeo we mu mere wat kere we egini ye mani ka ngeji ti ye no petaka irong meri I we ngo ma yomo chin lwa ka ti la we mer ke ni ngo ma chin fa so me gi meru
Afoyo matek. Kay kar mano dang bang ride mo pare I ka de ki we pa ono per rado ne we ma wa ti da beri ye mano lu pa ki si zan mano dang ye Afoyo matek. Afoyo. Ah.